Adum TV. Yeah, you do. Okay, your mother for my papa Adum TV so. Mama need to say mind tell you me, your mind tell you more gidi. We be am 14 for there and near grow power so. Na you to yen na e be pie mu okumase we say krum. Ya ba nso ya nyama bia say Adum TV. Adum TV for agye e okumase. Wo bo say krum na wan Adum TV online YouTube. Kona ko subscribe na share e model for nya bi hwe. And then Yabetina say, yes, the Val'S Remembrance vibe Abraham on the 14th of February. I will say, Chrome. Now, to you know, the name may be. I made them need to do our best to say. Oh, men change generation come up. Not the entire Nabotaya is also our Val'S Remembrance vibe on Eber Kumasino. Our program one kind, but I say, or do so say, Chrome. Yabakono, and I didn't come up. You try and what I see at Adum TV. Adum TV. Yeah, you do. Now about Boko dear. You have a person about Adum TV, so now you have to go so. Oh, me that's it. So me a about first so Adum TV. Your friend me Obefia Bakope Adudona ni Mukuma America Kumasi I say your friend me Mefia. I say D say me son now also was a sound be a number to me say Dudona friend me Betty B. Bia na ni bebo misubia de Berty nti my chef for on my social media followers wa be hu me men ferry friend me Berty menjo sofe men fa enhwe me etibia ne me se bi me ye bia nka se sister we be tire no ho ana se Debbie me o homa obi bia emema me do bibia nti obi hu me bia wotimi frɛ me Berty na afia me ni hawo ene me din pa na mabɔ akyerɛw nti me din eno no be me na frɛ me afia. Oh, okay. Na but I yes when so what is our Val'S Remembrance vibe we ebe Kumasi pa on the 14th of February no. Ene dia. Oh. Ni nti a ma me dey Val'S Remembrance vibe eba Kumasi 14th February. This month, Monday, idea, you kind of say, Kumasi near woman, and I realize, yes, any boy, a could trim, and say, no, my cots now, me chrome, a crowd about it. Maybe a park, no, a postal, come on. Then I bring you now, me tire programs of Timadofos no say, Kumasi no tell me. Oh, da be na we ba be program o Kumasi sama yesu ya baby ni ade ana emre ne de emi brunya no na asohye kakra o timi yese nya me ya Adum de gen pache ya Val'S day no ye den a aheya na me ba be ye na me ne madofo edi abo Dem ntwa no sa the 14th no ade be sonko be pa na we de bre wo se kru. Oh, on the 14th, no, adofo ada. You can't adofo da, ubibia, udona, or dawa, sebi, and then mana for and nama for abana ya, ye fano, and pna penny adi. Ubia, udono, a trail do, and my yadofuno. And say 14th, no, me, yes, I mean, the beba midimu, get a duman, say no. Obi bi obey me betimi aba ana ye ade ne say adofo oni wodom se we ye mema otimi boa mo ho anu kuokuo ka se o ye gi table but I say nye say wait to through wait to form o na ho me wan chia me Debbie obi a betimi mo hie mo ye miensa enum 10 gram motimi gada kamo ho ebum na mo ebu table fefe nti motena ebeye mfuni ebeye nkaye packaging no ubuki table na only wadofofo ne eje sa table na after monsa drinks na ye di beba bibia ye wo achedie sonko bia eno so ye hwe ebo ni mo table a moto ene mododo e wo ho achedie sonko ade bia e wo fia ebeye enkai ade say oh last 2 years me call Val'S Remembrance vibe party Val'S day was Sly in Berty B's bar
ewo kumasi Adum when you boss wa obeka ebe menka wa ha ebe ya ade bi ebe ye fe ade fe fa esiwufi a enka ya ade sonko nti eno de eye surprise ma madofofo ebe ta mechi wo ma omo bebia ade e fe sonko a me de ma wo mo nti mesro bibia say on tonen san frefre na dofo no ne wo mbra emesi na sa ade fe no mefa enka wo mo so ye ji ye ni eye bibia na eno so ka ho ye de be kofie enya bra wo mo be ko ensa pan sa ekwa eno koma mesre so ekoma wona omo ebuki for tables enye se oba keke beto bibia obia na mai wen o kan se sebi enuanom fo kakra no bitaye sa de no ntino mesre say ubuki table o parcel adi kofi enye se oba ne sa keke akọ e wa dress code a we dey ba na sa normal Val'S din tade na nya ye famrase oh dress code no tie nyame dem no kre kaye kono white and red. White and red. Yeah. Okay. Kono white and red. Why? Because white and red no you can say Val'S Day aficionada and then so no you best say nka obi bia anko bitini aba no ye no red money and I say black and ke be pick. Why? Because your brother penny back wa ikajumedie ye shas ye ni na ka ye shas ye dia ko ewiye nyame atonensa afreno na nsane ni ya big shark dodo na nim na big shark ono na ejumedie ni na dane na so ensino fofi anto ata ye ya betini ana ubu pradia enkwantimi enji yesri nyame so fane kra ensi ye emaye ninti odo ana owode mame ewujumedie ho enti na me sesa dress code code black and red yes ade ato ani ne eye kakra wanya ninti no obeso we change no na ye no black and red na yes when ya bre o wa hu ya black and red oh okay enti no program na location na ekoso na we hefa oh koso work America you can Ashanti region Adum Kumasi basic top man building opposite pepe say we free baby to step pata say ahocho share so oh ba we do opoku trading honom na ubu efa wonsani faso no wasa tene wonsabin so obeba straight obeba na car sa park kan opini ade wo as a mentuma na say Adum heya what tracking so one way na lead to top man honom na all top man honom wow and you yaba kuma so dia wo do wa dia slide pap and area ni wo say krum say we Adum ade ekoso ho and na be Adum TV for obafia say program on the 14th e ba so wo say krum on the 14th dress code no black and red or say ade ato ne kakra to me mo ano na support no na kuntu hwe a nchia na ko o won kramam but also ultimate track cry any nani or the vast remembrance vibe no atoy okumase o say krum America okay obafia na o pese e ma na eba no e be fifi hefa ana eba wona e free akwantu mu ba no ye pese omo ye niama efe bema de wo pre koba oba nchen na abeba beda no kre se program na be koso no se wonni eto wonni no fo wonni animu a untimi ma vast remembrance vibe ni bi ene e be joga kana down ho na manfo hwe twa 360 no e joga kakra ma example na down ho na and on the party we don't say pro we need to dia ensiasie oba fiatna to come on so ani agora se vai descer e não vai já passer no wasabu o me sara me na me yisi na me on the 14th mo ono na e fi o musa oba ko se nyame adom na program yi nyina basoa
ade ba kwa me busa ne say oba me bia ko fi anasa omo ba no o me de nya bia ko fi because ewia so nya sika nyina na age wani wia ade e de twato ene so do ba kwa to wumpe na wa de chiri nti yenua no me ma na me sra omo so na sa ma na e omo ba purpose of sa e me ma no ombeba aba bin tete ni ama we fi as a breast stress e ku ombeba be sa e japadi ombeba be woso no ni ade na afia me ntwa no na chese program na e ba ni nyina o ba ye de ya kwade so na kan kokko map na won sanka bia na efunyi yimu se wani yimu dia wonya bia ko fie me nya wa size ni bia ko fie and on the 14 so arofa mo Adum TV kuma se we se krom kumerika obia mfuna ni on the 14th enko ba bia enije bia no we sere de oba fia de ba kuma se no we was a vast remembrance vibe ebinsi we se krom da ba bia la so kwajo ani bia ne so wo do Adum TV wo do se krom a fo ni bra Adum on the 14th was a dress code no black and red. Normally, Obian is advised there, white and red. By assistant, go program the BC da. You see a red and black. You also ever America a doom, stripe up. I war a doom. Ordinary person no. You never see more a doom on the 14th of February. A vast remembrance vibe. I also a doom. Or Benfia Peja to make you in every crying. And I do Kumasi. So was able to be a yamra and your fair. Was a package, table be a package. Dobet na so bia odobenya osema no Uganda fo oba Nigeria fo oba Cameroon fo oba Senegal fo oba Ethiopia ba na no ya yo be match bia ko so ye Egypt Senegal osi players no bi ebeba abe support ye eni misrawo baby bia la wo bia e wo Ghana ba bia wo hwe no Adum TV e wo YouTube subscribe na share na mo nwe bi nso hwe bi oko Facebook ho social media handles na Adum TV ni aje so ye ya die ya domo tena de bia de aje sonko ebrem wo kokuma se osekrum ye be hia on the 14th me go be Yesu dwumadie we meteche den be wo director 1 Murphy ono so de ache den onya kam leti sada no ono mari nyina be hia bum mun hia ye e wo Adum TV ya die Adum TV. Yeah, you do.